Akpa ba mi de kan okla pani ba TV le yema ma to we so no ko ba apaginu eton yika fie be le pa ko fe bla evo evema mitema jinu kata alu mitema efiele akpa wo ma enele tutu le pani ba TV jogan pomo wona oji kama sam bo ko kama aposhi abota na mi no vio kata no wona de kaklemi le YouTube mo pomo pa wona oji le mi ajogan pomo wona wo ma de jesi be pani ba TV pa do be pa loje de ka ele Germany gbata tu ko menyen kwanya nate agboyo Peter kanama agaranya jomene mi en makaika ma aklomi ko tungo dunyope akpaji nemi Injo de jesi be gajara pobu fifi wana yikela mbodum dala gana zukome kurenjo jo yikemi dara ya pana jine bisigaro vaya pobi to poda wala evaduwa asisu jile egen nutome kala akpa bobu ha duplana ado danko akofo ado anya meda yikedegbe wa ho suku bi hlema alafa ene bla asheke bo asheke le suku yika wana ka de vio yika wanya esedo wala le gana zukome godo kana mia anoka gamdanya jomene mi adejesi be Jaro Christopher nyama ikele asitrom le nye pomoda ngukata na mafi mitele nyanko semle yeme ikafie be yenye producer le wana ipe akpaji ke CBC nyama ike trasnya jonti ikenye the news editor kana ma agada meni medejesi be nusilis every English dictionary nye dopo ike adam gune hafinya ajo wadugbo le debresade ike mile meba nukola ona maje komene mile COVID-19 kwakula epa nyome nemi ike mi ano dudopa ike nela la mesenya oji pomte 3 le ahafo nutomeke dudongono la ne la message kwa do pere ahafo nutome ikenye apoto doctor Boji Botin anya mede ikedi ko globe no bio katane do COVID-19 pa article le ahafo nutoma yenya akbala fa aton blasheke fo aton ikenye 395,000 ikedi ko fieba funa ha okpele ne nemfe mayonguti kedi ko globe la ikeme ahafo nutope la message kwa do pele do won place suba watin ado atikane amayo kata na la hafonu to me yike wole akpa million de kakakule ejivo le nutoma mangutia mamale ala faji bla enevo atoy kene 45% wonye no vi ke wo target alo wodu ekula be yo ado COVID-19 practical no le nutoma me kaje chode jesi be kude no vi ke wo kwato yike wado COVID-19 practical akpa kwanto kakule akpa evelia le ala faji bla for Andre ken 27% kala wana yeme le yike mono nupo ko kude la mesenya nguti le COVID-19 pe yome to fa kwa ve bla for the kai 2021 annual program iko koda to me place wale nkuda do iko koda to menti le gwaso nutoma ona mi se ko bebe like COVID-19 dolari agada ahafo nutoma dolari etenle amengleme akbede ka alafa de ka bla eton for aton yenya 1135 bika webe no bi bla eton for ene wo bo pa gba COVID-19 pe nya opasimbe kala do pa pajia ona na mila komesembe America no bo pa gbele ala fajia ye kunya eto ikene 3% fatality la do ye pa akpaji kaiji yo de mebe dolale de kamela American til ahafo nuto mo yikana be wodo adanguna eto aja class bo waten alen kude so the day can COVID-19 can safety protocols so hekpada tukulana ado dan kwa kofado pe executive instrument yikanya EI podo katano koda tuma na wa ale omode asile ahafo nutome kala do ya papajia egana na mila komesembe kuda pejinu banto le pa kofe clip la for FM you think COVID-19 dollar bla for Andre yikana question pa kofe bla papli de kale pa kofe pli bla for the keme via no vi ko le COVID-19 pa dolala yenye alafa adan le nutu mame kala istape yoma Dr. Boji Botin Edward Angunan to no la katambe wa popodo ko jinyu le COVID-19 pa sada do malele de asi kanya panu kwala ne mi acholo COVID-19 pa nyawo mene mi kamia anaga gamde de no nyawo mene mi la gana zu kome nje to de jesi ba ko bito pa dolala efe adowa asisu ji lai kama obuna salo ntiba wo ko gomele agajiro pa bu fi wona mu le gana zu kome ko do kanya Bolivar attack le again nutuome kako bito pe gbeda sikena o de dogbe mutia ona na mila goma sembe yo pon goma kuku wana wi kene de fiebe gajro puda da ikene ayiji le kinswe le pejinu eviem le pa
pe ikene bayi kwakule ikene edungu da le sprinters le pejunu atome le pe ikene bayi kwakule ikene jole Jamestown nuto le pejunu adie mele pa ko be klibla for the kema anya ni ka yokwa de yestibe yopa do hachi efeyewa wokpo gomele ajidada wona yeme kedi yo de mebe le ajidada gajro bobu ikedi be adomoda le kanechi nuto ma njejo de yesi le pejunu evie mele pa ko be klibla for eve mebe asiten su no bi mo chi to wa for the wona op akpaji ka ko bi to obi ko jojo ajasibe no akpere yo ntile ngom kuku wona op akpaji le magba botane mi le esenya opakpaji agbala sorinya kwakla school de wana menemi dukola na ado danko akufo ado Ghana duko kola lo president of the Republic of Ghana anya ma yika de gbana duko pesenya do opiebe ne wako sukomi hlema alafa enebla sheke for and sheke yika taflache do pa yikanya Ghana Legal Council alo yiko pona agbala nya o jide 3 le esemoji a over the kokblobe de via wa mo ko duko ma chonyu ko to duko yikano vaimo kala wana pakpajia wo gbabe yo mako de viola suku mo ka de vio jagba yika wo kwa gbana kokko ine wondo baba wa twonya me yika wa te fledo yika na agbonugla wo pakpala cho gbana kokko gare titana school gade wo kala do pakpajia agbana ma chono kata me etende vina nene fema yo yika fiebe le suku vi hlema alafa ene bla sheke for asheke yo mba yika ja 499 ya pipi ye de be tuklona ko for ado wa de gbebe wa ko nene mpa suku vi yo le suku woman kaya panu kwala nyankonya nate agoye me pita vina majole me goma goma kuna ngodo nya op akwachi nemi amehleme akpa ala fa to blanche ke fo ton onya mere ko do covid-19 pa bio le ahafa nu to mayika le ala fa dia bla fo ato ko to yika wa do covid-19 pa article le akpa evelia kanjo jode jesi ba asisu pobito podo wala afado ntile kemosi ojile pobito podo opieme kanya chora amangu yenye ba wokpo gomele egajrado pobu bifi wona omele Ghana tukoma godo miapo nu kwala oge imo de gambia sheme panya jole egbe ngegeji ako asedo yenye ekenye nkwanye nate agoye me Peter Jaros enya meika atro aserenya jonja fi udogbole modang dope akpaji nam civis ye awonye modang dokatan le fenye pe akpaji akpene mi le miapo tududu lata